Lugupeetud daamid ja härrad, me oleme täna vähemalt selle maja seiste vahel ajaloolise hetke tunnistajad. Meie ees on Eesti Vabariigi kodanikud, tõelised Eesti Vabariigi kodanikud ja üle pikka aja, üle 50 aasta saavad nad nüüd esimest korda oma tahet täita, oma tahet näidata, et nad ei ole unustanud oma riiki, oma Eesti Vabariiki ja on ka sellest väljas, et seda riiki taastada. Te olete täna esimesed siin ja mul on ka suur rõõm näha ja tõdeda, et juba 10 minutit enne, vähemalt enne aega oli juba all rahvast nii palju. Ma õnnitlen teid kõiki Eesti Vabariigi aastapäeva puhul ja soovin teile kõigile Jumala õnnistust ja meile kõigile vaba Eesti riiki. Aivar Linnamäe number 9 on tema. Kas te näete siit valida? Siin Kirde-Eestis, Jõhvis, Narvas, Sillamäel ja ka Lüganusel läksid täitsa edukalt Jõhvi kihelkonna ja Kohtla-Järve linna peale. Oli eelnevalt registreeritud meil ligi 20 000 Eesti Vabariigi kodanikku ja kodakondsuse taotlejat. Ja taotlejate suhtes võib öelda, et Eesti kõige suurem protsent ongi meil siin Kohtla-Järve linnas. See ulatub ligi 25% juurde kõigist registreeritutest. Me olime ka üks esimene maakond, kes jõudis oma tööga esimesena valmis. Ringkonnakomisjonid ja jaoskonnakomisjonid olid moodustatud esimestena. Ja peab ütlema, et töö laabus täitsa hästi, kuna inimesi, kes tahtsid sellest osaleda, oma panusse anda, neid inimesi oli üllatavalt palju. Kuid samas võib öelda ka, et ega need ettevalmistused või isegi mitte ettevalmistused, aga juba valimiste konkreetne läbiviimine ei möödunud meie kandis või ei alanud meie kandis mitte ilma viperusteta. Sillamäe linnas oli veel 23. päeval teada, et valimised toimuvad 4. koolis, kuid õhtul kusagil kella 6 ajal saime me teada, et linna partei esimene sekretär, kompartei esimene sekretär keelas ära selle kooli kasutamise ja Sillamäe valimisjaoskonna komisjon otsustas ikkagi need valimised läbi viia ja täna hommikul nad pidid kell 9 alustama valimisi lausa otse siis tänaval koolimaja ukse ees. Mina olen Sillamäe 4. keskkooli õpetaja Eesti osakonnas. Ja täna, nagu näete, rahvast on siin palju 4. keskkooli õue peal. Toimuvad Eesti Kongressi valimised. Meil oli esialgselt lubatud üks ruum 4. keskkooli ruumes. Direktor oli sellega nõus, ka parteikomitee 3. sekretär oli sellega nõus, isegi pani paberile oma käe alla.
ka siis äkki eile 12. tunnil, kui me kavatsesime valima hakata kaunistama, ilmusid koolimajja meie linnaisad ja ütlesid, et seda küsimust ei otsusta üks inimene, kas toimuvad siin valimised või mitte, vaid seda otsustab büroo, kes tuleb kokku 3:30. Nii, jäime siis ootele. 4:30 anti meile teada, ei, kongressi valimised Sillamäel ei toimu. Nad keelavad selle täielikult ära. Minge Sinimäele, kui tahate. Seal võite hääletada, miitingut võite pidada, aga mitte mingisugused valimisi. Nii, mida teha? Kohalikus raadios oli juba teada antud, et valimised toimuvad. Minule helistati palju koju ja teistele komitee liikmetele palju helistati. Me kõik vastasime, et 4. keskkoolis toimub üritus. Ja nüüd olime siis äkki õue visatud. Õhtul sai võetud sidet veel Kohtla-Järvega, sealse komiteega. Tallinnas Aktuaalsesse kaamerasse sai helistatud. Ja täna oleme siis nüüd lõpuks ikkagi valima tulnud. Õu on rahvast täis, juba enne kella 9 kogunesid inimesid. Ja väga rõõmustav on see, et just mittlasi on väga palju. Keegi meid seni ei ole veel laiale lööma tulnud. Ja hääletamine käib teie hooga. Meile lubati Kohtla-Järvelt autobuss saata, et me hakkame bussis häälet valima. Senini veel ei ole öeldud, et oodake, tuleme, tuleb ka Eesti Televisioon, räägite ära, kuidas see kõik juhtus. Nii me siis siin ootame ja töötame juba siis 2 tundi 4. keskkooli õuel. Nii on siis meie linnas lood demokraatiaga. Ja siis vaatame nüüd hoolega, kes keda diskrimineerib. Meie siin Sillamäe linnas nagu ei olekski oma vabariigi kodanikud. Предприятие ничего не знаем, мы случайно сюда пришли. Совершенно случайно, да? Ну, просто увидели, что здесь народ, флаги национальные висят. Мы решили пойти посмотреть, что здесь такое. И дальше узнали кое-что, что здесь происходит? Да, мы узнали, что здесь проходят выборы в Национальный конгресс. Ну, мы думаем, голосовать нам или нет. Мы узнаем кое-что про кандидатов, которые есть в бюллетене. Ну, подумаем, может, проголосуем. Зарегистрируемся и проголосуем. Minu nimi on Margus Paalo, olen valimiskomisjoni aseesimees. See on valimiskomisjon on number 2 Toilas. Meil on 4-mandaadiline valimisjaoskond ja igal valijal on 2 hääl. Ettevalmistused on olnud kõik kodanikualgatuse korras. Iga inimene, kes on saanud aidata, on mõtetega, teoga. Siiamaani on kõik õnneks laabunud. Mina pean ennast kui muinsuskaitse toetajaks, kuigi meie valimiskomisjonis on nii NLKP liikmeid ja muinsuskaitse liikmeid ja kes ei ole ennast määranud erakonniti. Kandideerib meil 6 inimest, ka erakondade kaupa väga kirju seltskond, Eesti Muinsuskaitse Selts, ERSP, Rahvarinne, Eesti Töökollektiivide Liit, NLKP ja Maaliit. Selle hetkeni praegu on valimised läinud väga hästi, väga palju on inimesi. Inimestel on väga hea tuju, soovitakse häid pühi, rõõmsalt. Kodanike taotlejaid on käinud juba üle 20, mis teeb ka palju rõõmu. Nii et praeguseks momendiks on kõik väga hästi läinud.
No, делайте здесь свободно, чтобы видно нас. Флаг латвийский, пускай будет. Вот это Советский Союз. Интересно. Объявление. Пойду скажу. Вышли из оргкомитета и пришли. Объявление от нашей росписи пришли оргкомитет. Оргкомитет, моя подпись послали только потому, что без моей подписи не берет газета Ленинская. Вот и все. Я ее предъявлять не буду. Не буду. Провокатор пришел просто на. Кто провокатор? Я депутат и председатель депутатской комиссии по законности и правам человека. Оцепление, вот эти ребята активные. Ну, понятно, просто. Ну там приказ. Оцепление со всех сторон. Сейчас я не могу дать. У тебя есть пропуск. У меня есть, я не буду его предъявлять. У меня есть депутатское удостоверение. Нет, по пропускам. Я думаю, А почему не всех депутатов пропускают? Вот интересно. Кто? Еще, ребят. Вот он. Конечно, Лемпит пришел. Так, а где Марьяна Узбековна? Я же все кто. А как вы оцените то, что представители газет «Советская история» не пускают на этот съезд? в данном случае я отрицательно оцениваю. Да? Что там говорить? А здесь мне доработать. А где Мария? Не так, что ли? Интересно, как решился в Москве? Кто же все-таки президент России? Ведь вот интересно, если нет, то, возможно, и здесь все это пойдет. Здравствуйте. В чем дело? По депутатскому удостоверению меня не пускают. Правильно делают. Почему? Потому что должен быть пропуск. Почему депутаты не все Если имеется пропуск, не предъявляется пропуск, извините. Товарищ Павлов, почему депутаты
они все равны. Извините, я такой же человек, как вы, понимаете? Я стою... Это что, советская власть? Это да. Народные депутаты не могут пройти. Это да. Представитель советского Это Так, не советская власть. уважаемая пресса, значит, без 5 минут 11, сейчас, без 5 минут 11, в 11 часов начинается съезд, без 5 минут 11 я проведу вас в здание всех. Да, всю прессу. Значит, те, кто имеет удостоверение журналиста, значит, будут проводены. Этот не подходит. Этот не подходит. Это достаточно. Нет, для вас может достаточно, для нас нет. Почему? Приглашение. Вам приглашение у вас есть? Какое надо? Должно быть приглашение на съезд. На съезд? Ну так покажите. Сюда ведь приглашены все депутаты, а не приглашенные. Есть удостоверение. Так, ну а кто выдает удостоверение? Есть координационный комитет, который выдает такие удостоверения. Так, ну пригласите сюда этого человека, кто выдает удостоверение. Вы должны искать, а не мы. Почему я? Хорошо, я сейчас скажу. Так, пригласите сюда, да? Никаких проблем. А то вот подошли и две камеры здесь ставят. И вашу инсинуацию вот эту снимаете, а потом детей по телевизору показывать и говорить, что вот тут такой-то товарищ, там, ну, нас не пропустил, а сам только предъявляет эту бумагу. А должно быть приглашение. Ясно. Вы когда разговариваете, могли бы руки вынуть из кармана. Ну это, а вы можете здесь скрестить. Да. Я как хочу, так и хожу. Да. Американцы вообще, когда сидят на телевизоре, нога на ногу сидят. И ничего. И никто об этом не говорит. У кого руки в кармане, у кого нога на ноге сидит. Оргкомитет. Так, кто? Хорошо, ну объявление, что приглашают всех. Депутаты, стоящие на платформе Федерации. Так, а кто определяет, кто на какой платформе стоит? Только не я. Ну а кто тогда? Я спрашиваю. Я говорю, оргкомитет. Оргкомитет. А кто входит? Ну, их много, я много, да? И из нашего совета тоже есть? А, нет, точно не знаю. Да? А оргкомитет тебя знает точно? Оргкомитет, наверное, меня знает. Да. Ну, а не можешь ли все-таки приглашать сюда представителя оргкомитета, чтобы мы могли переговорить здесь? Можно, да? Так. Хорошо, я подожду. Так, дружина остальная Сталина, которая пойдет. Еще одного. Люди кровью клялись на флагах, а вы здесь по грязи их таскаете. Флаги свои национальные. Да что же, ребят, поговорим, стоим и стоим. Вам задали вопрос. Приехал здесь неделю. Oi, plakatit. Я тебе говорю. Кормить не буду.
Мои слова. Запомни. Какой бардак. Ельцин 20 лет был министром. Он ничего не мог сделать. Он не сделает больше ничего. Он не был министром. Пожалуйста, расскажи. Каким министром? Да, расскажи. Министр финансов. Ельцин. Не был. Здесь Первая область. А мы с тобой просто не можем говорить. Я могу дать документы. Вот я здесь 25 лет. Я не А он слышала, был. что кто-то хочет сделать здесь. Вчера на выступлении Ельцин сказал, я был 20 лет почти министром. На области я не Когда его речь была, правильно. Какие у меня равные права с Мы с вами? вами работаем в шахте 10 лет вместе. Это один. Работаем вместе. Ругаться. Вам и мне ругаться. Почему? Нет, ну почему? Давайте я тоже скажу. Хорошо. Вот вы боролись за законную язык. Значит, вас... Здесь тоже могут все жить вместе. Не считайте, что вы за равные права. Ну, он молодой, да. Делайте скидку на его молодость. Ну, он не видит, ну делайте скидку на его молодость. Не могут Должны единственно найти те негативы, которые у нас общие были. Вот путь. Вот путь. А не такой путь, который сортировка по правым-левым, средним. Вы же должны понимать, вы же гордый народ, вы же, я вот читал, например, Весь народ, любой народ, любая нация гордая. 10 раз подряд летел, вот там где Волга, понимаете, там обрыв. Это Чкалов. Не уходили через реку, могли бы туда уходить, а они тут держались вот 10 метров, понимаете, хлопчук, не уходили. Он говорит, я им кулаком махал, понимаете, что убирайся, что они не ходят. Вы тогда поймите литовцы. Будет разрабатывать закон о делает. самостоятельности, И правильно о суверенитете, да, и о выходе состава этого союза, этого союза, который нам, я думаю, что не нужен. Сколько учеников везде? Депутаты и гости нашего съезда, разрешите мне, как заместителю председательствующего Верховного Совета Эстонской Республики, как депутату городского совета, как жителю города Kohtla-Järve, приветствовать вас на нашем первом съезде. Есть предложение открыть наш первый съезд. Кто за это, прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Спасибо. Съезд объявляется открытым. Товарищи, Kohtla-Järve, спасибо вам за тот прием, который вы нам сегодня сделали. Товарищи, сегодня в республике объявленный переходный период не что иное, как восстановление буржуазной Эстонии. Мы, депутаты группы «За равные права», предпринимаем все меры и вместе с вами боремся за обеспечение равных прав всем жителям республики. Мы боремся за Эстонию в составе обновленной федерации. Если руководство республики, конкретно товарищ Нудин, считает, что пришедшие 15 числа на манифестацию в том, что рабочие не являются народом, к которому он не вышел, мы считаем, что все люди, которые собрались 15 числа, собрались здесь сегодня, это народ, права которого нужно уважать. Дорогие товарищи, мы должны с вами всегда помнить, что мы будем иметь с вами столько прав,
сколько завоюем, мы поддерживаем народ, народ должен быть с нами. Еще раз большое вам спасибо.
Lipu pidulikuks üleandmiseks pataljonile üles rivistatud Viru üksikjalaväepataljon. Kannab ette paraadijuhataja Aar Kasepõld.
mütsid, pealt! Ja issand ütles Moosesele, kirjuta see meenutuseks raamatusse. Siis Mooses ehitas altari ning pani sellele nimeks, minu lipp on issand, ja ta ütles, jah käsi issanda lipu poole. See on üks muistelugu Vanast Testamendist, aga ta kõneleb meile sellest, mis tähendust omab üks lipp tänapäeval. Küll sümbol, küll üks tükikene riidekangast, kaunistatud ja varda otsas, aga ometi midagi tunduvalt enamat, kui seda on lihtsalt üks riidetükk. Sümbol sellest, et niisugusesse lippu on kätketud midagi enamat kui inimlik vägi, midagi rohkemat kui relvade jõud. Palun nimetada naelalööjat. Täname teid, Vabariigi president härra Lennart Meri. Ma olen president, ma ei ole härra. Ma olen härra. Riigikaitsekomisjoni esimees härra Rein Helme, Kaitseväe juhataja kindralmajor härra Reinsalu, kaitseminister härra Rain Rebas, peastaabi ülem kolonel Ants Aavas. Kohtla-Järve linna volikogu esimees härra Väino Viiluks. Jõhvi linnapea härra Aano Keerme. Lipuvalmiste esindaja härra Vello Kooro. Palju. Vahikapteni ülem kapten Jaan Ilm. Õpetaja rääkis äsja, mida on lipp olnud minevikus. See lipp, mis on teie silmade eest sündinud, tükist riidest, hõbenaeltest ja lipuvardast, on tänasest alates Eesti Vabariigi võrdkuju, Eesti rahva võrdkuju, Eesti rahva poolt vabadel valimistel valitud parlamendi, põhiseaduse ja seadusliku valitsuse võrdkuju. See on enam kui poliitika. See on kogu rahva tulevik, see on rahva lootus, see on elu, mida me nüüd usaldame teie kätes.
Te teate ja olete vahel võib-olla ka imestanud, miks on lipu eest mehed olnud valmis ohverdama oma elu. Ma ei kutsu teid praegu mitte eneseohverdusele. Ma tahan teile lihtsalt seletada, et lipul, mida 50 aastat igatseti, on oma salapärane ja kõiki koondav jõud. See koondab teie tahet, see koondab teie mõtet ja eeskätt koondab teie truudust Eestile. Ta koondab sellele eesmärgile, mis meile kõigile peab olema ühine, sõltumata poliitilistest erakondadest, sõltumata vanustest, sõltumata erialadest ja elukutsetest. Nimelt, hoida ja kaitsta Eestimaad nii nagu rahvas on selle usaldanud meie kätte. See Eestimaa peab olema vaba, ta peab olema uhke, ta peab olema arenev, ta peab olema täna parem kui eile ja homme parem kui täna. Selleks me vajame eeskätt eneseusaldust ja rahu. Me vajame teid, mitte sellepärast, et me relvi arvastame, vaid sellepärast, et meie teod ja sõnad peavad olema kooskõlas. Me ei saa rääkida sõltumatust Eestist, kui me ei näita, et me oleme valmis seda sõltumatust ka kaitsma. Kui me oskame oma relvi kasutada, kui me oleme distsiplineeritud, kui me oleme koondunud selle lipu alla, siis on meie tahe, meie oskus, meie ühtekuuluvus, meie niivõrd tugev relv, et on tugevam mis tahes muudest relvadest ja sunnib kõik muud relvad vaikima. See on põhjus, miks tänast alates see lipp elab nagu inimene teie hulgas. Nagu inimene, kellesse peab koonduma kogu teie armastus. Te peate sellest lipust nägema oma ema ja oma isa. Te peate sellest lipust nägema oma lapsi, kes on veel sündimata. Oma tulevast pruuti, kes on veel valimata. Te peate nägema sellest lipust Eesti tulevikku, mida me praegu alles külvame. Olge truud sellele lipule. Ja Eesti on truu teile. Tänan. Härra president, Viru pataljoni nimel täna on pataljon teostab selle lipu all. Ma näen selle lipu all kaitstud meie rahvas, meie põllumehed ja olla väärib teie vanemad põllumehed. Härra president, lugupeetud külalised, Viru pataljoni kaitseväelased. Täna meie kätte usaldati väeosa lipp. Selle lipul on 4. rügemendi sümbol. Selle lipu all meie vanemad, meie isad, vanaisad saavutasid meie rahvale vabadust. Meie tõotame, et seda vabadust, mis tõid meie vanemad meie rahvale, meie oma kätest ära ei anna. Nii kaua, kui meie südames, meie pataljonis tuksub kas või üks süda, see lipp jääb meie
pataljonist. Me peame olema sama julged, sama targad, sama osavad nagu meie vanem põlvkond. Me toetame veel ükskord oma rahvast, et meie hoiame seda lippu kuni viimase meheni oma kätte. Ja Jõhvi rahvas ning külalised. Teil on viimastel aegadel olnud lausa ridamisi tähtsündmusi. Linnaõiguste taastamine, Jõhvi 750. aastapäeva tähistamine ja nüüd siis omavalitsusliku staatuse saamine. Omavalitsusliku staatuse omistamine Jõhvi linnale on pigem suure töö algus kui mingi finiš. Heal meelel tõden, et linnaelu korraldavad siin vastutustundlikud ning kutsumusega inimesed. Eesti riigi tõeline taassünd algab inimeste tahtest teha lõpp võõrvõimu pärandile meie vaimus, saada ka sisemiselt vabaks. Lähenevatel valimistel teeb meie ühiskond olulise sammu hingelisele taassünnile ja sellele tuginedes saame me hoopis kiiremini ja kindlamini liikuda edasi. Tänane Eesti nõuab otsustavaid tegusid. Soovin Jõhvi rahvale edu teie ettevõtmistes ja õnne kodudesse. Jäägu see tunnistus, mida me üle anname, meenutame ühte keerulist, kuid meeldejäävat aega meie eluteel ja ka Jõhvi linna ajaloos. Teie linna vapil on põder.
uhke ja võimas loom. Olgem samuti tugevad ja visad, siis on ka põhjust rõõmu tunda tehtud tööst. Minä tõotan Jumala eest ja tema et tahan olla ustav Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale ja tõotan täita oma südametunnistuse kohusetruult ülesandeid, mis seadus paneb minule kui linnapeale Jõhvi linna elanike seaduslike huvide kaitsmisel. Ma ei taha oma ametit kuritarvitada omakasu, suguluse, sõpruse ega vaenu pärast, vaid tahan elada ja tegeleda nii nagu truu kodanikukohus on, et igal ajal Jumala ees aru anda. Haastaja Jumal Isa, kes sind on rahvateenistusse kutsunud, kehtigu, täitku ja kinnitagu sind oma andidega, et sina oma tööd ustavalt ja kasulikult teeksid tema püha nime auks, Jõhvi linna elu edendamiseks ja Jumala riigi kasvatamiseks.